Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba syedalun yang bahagia Bandung. Puhaba. Nan kalon video kan. Pu yang ka berlaku di Seramo Mekah saatnya dan pu yang kalau dirancang lewat Malik Mahmud dan lewat kelompok KPA ataupun PA. Pu yang ka diselenggarakan saatnya pu yang kalau dipebut dipegah tanggal 15 dikena kibarkan bendera. Tapi pakon si Malik Mahmud haram jadah. Kadi pe helikopter kadi puplung. Nyan pu bala sedram doah. Pena lagi dipegah negalon. Nyan sabi kedodro dia awak nyan kadi mekap. Nyan bak kantu meligo. Kadi mekap. Nyan kadi mekap sabi kedodro nan kiban gemesu gemarit lecut ka pasilo. Yang kecut ka pasilo. Yang menyona urinong lagi yang bertegas. Berdengan karena Allah gepebut menyona ingat jasa pahlawan. Jasa bangsa Aceh yang kakerbun. Menyona ingat lagi yang menyona musiploh. Dro alhamdulillah. Tak gertok. Tak perloh kelai balik. Cut ka pasilo. Yang kedro nu ponten. Kedro nu ponten cut ka pasilo. Tegas. Betul juga. Memang merasakan kedron. Pu yang lun pegah mungkin nalun hina. Kon nalun hina memang lun pu Bandung maju awak KPA. Wate lun kun kanya deh. Ya. Tapi menyona urang lagi-lagi drone juga mu padun roh. Nu pucrebre gede ka mentuah nu ungkapkan ka mentuah. Memang hana lom seliso dame MOU nyan. Hana pernah lom seliso dan hana pernah dilaksanakan. Juga mentuah laksanakan belagi dipegah yang belagi dipegah olehnya hana dipebut yang awaknya yang pegah juga melaksanakan liurung drone yang panena cit pengkhianat yang cit Fir'un yang si Malik Mahmud cit Fir'un yang cit haram jadah yang hanam tatune keturunan pi hanam tatune bijih buka dijak mat nanggro. Dikiban perang tan metom di dengar subrehan. Di papma di pegah habar bu. Cok dame MOU. Racun Tengku Hasan Muhammad ditiro. Anu bajung bijih Fir'un. Haram jadah. Yang kam tepat nganti breo. Kapayah plung payah poe ho. Yang thang ku dengar kadi puplung UKKA. Kadi puplung kadi poe helikopter lampap ma kapayah plung. Lu pegah poe bendera tanggal 15. Ti breo pegah tanggal 15. Poe bendera ti Malik Mahmud haram jadah karyakan moge. Nyancok papma ke hino. Tabe kedoro ke kakamkap jino. Kakamkap tabe kedoro ke. Ada na yang jujur dalam PA-nya katakan. Han kawi bersuara. Yang model-model lagi nyanka. Ante PKI kuasa nanggro. Hanam tatune keturunan dijak mat kuasa. Mudikiban subede tan Timalik Mahmud Fir'un haram jadah laknatillah kafe palihan. Fir'un nanu bajing yang kafe. Awak poh bangsa Aceh. Awak poh Tengku Hasan Muhammad ditiro. Menansit. Sim Zakir manah yana. Taban ci dawa angkat cok dame yang kalih teken dame MOU nya. Taban. Hanasa sedram tuah. Jadi nyo kalih ni kalon tanggal 15 uronyo di sinan di Aceh. Pu yang ka terjadi di kantu meligo sedram tuah. Kan kalon kan di Mekap sabi kedodro di. Yang di Mekap. Karena salah bak dipubut, salah bak dilaksanakan. Dan pu yang na dipegah di menjanji hanatom pernah ditepati. Yang na haba rancang isu-isu bi semangat kebangsa Aceh, bi harapan kebangsa Aceh. Bi janji, mepluh-pluh janji, meribai janji bi ka. Tapi saboh ke hana ka tepati hai binatang palih. Ante PKI jak kuasa nanggro. Watelun pegah sedram tuah urung don nepu bengih kelun. Tenak lun. Maka menyo urung drone mentong lebih suara ke awaknya.
ke PA, ke PNA, ke PDA, ke SIRA. Hana suah menancit. Lun pegah lun kapkan cit ke awaknya. Awak ASNLF kan. Awak tam. Hana payah bi suara. Ya, hana suah bi suara. Ya, bi suara ino toh yang betul-betul dengan karena Allah yang menteng setia ke perjuangan AM. Sikurung belah 76 yang kenyan ikut cedera tuah. Nya ke awak jak pegak-pegak kelompok nyan. You jak lead saya gede yan. Awak temipai ya. Ya, awak temipai ya cedera tuah. Jadi lun harapkan sigotu kepada cedera lun bangsa Aceh yang lun sangat gasih, yang lun sangat sayang. Jadi sigotu lun himbaukan baik le nebi suara cedera tuah. So mentong yang kena calon ro ke gubernur, ke wakil gubernur, ke anggotanya, ke anggota jih atuh nama anggota hewan berhalanya tetap saban cedera tuah, tetap dipasoi dalam punggung. Ditariknya urung-urung yang kahayu, urung yang kagelar kena ditarik dalamnya lagi Haji Umar. Ya, lagi sonan sonan ya. Rafli. Yang tengku yang tengku yang tim pajuh proposal, yang tim dengong nggih kena, yang ketengku lagi nyan, yang kenyan awaknya yang bi suara ya, yang pekong menancit yang terimong damai, nah sebahagian haram jadah PA, yang sebahagian pinaci yang bangsat, tanyo tanik mati mentong damai pun tanik mati teman, tanik mati atuh hanu darah syuhada. Atu hanu yatim piatu, atu hinong duafa du. Yang katanya kata pegaut ma tu. Kata mencuca tu kerenda. Dah binatang palih. Gasih hanale sayang hanapat le didu. Alih pane bijeh jak kuasa nanggro inda tu kaya. Alih pane bijeh kadi mencuca memang kaduh kenyataan. Kaduh kenyataan memang pu yang kadi pebut le awak cok damai MOU. Awak kelabai ya Tengku Hasan Muhammad ditiro. Perti haram jadah poh bangsa cit. Perti ara gatek lo. Bukajit menyomunan cedram tuah terimong nasih berai dathat. Napuma habusi. Ya nabusi karena hana yang musuh dengan hana ni musuh dengan masyarakat Aceh. Dengan bangsa Aceh lun hana lun musuh, tapi menyorong drone nak lun ilun tetap menyohai lun tun tetap lun tuna gasa niba drone tuna lun nyan kemenang ilung menyohana tuna aku hana pole ya khun kurung drone ni tuna lun ya bila urung dalim nyan kawajar nyan kawajar saja urung bila urung dalim ci biopoh li nabi kon mutuna kon musrapa pi urung dalim nyan kon urung kamu syrik urung kamu nafik nya urung dalim nyan urung pedua Allah. Urung mekat ayat Allah. Yang na wate mudakwah. Sunnahnya sunnah haji. Ya, menyepekong hukum pada Allah mesti dotan. Tak pegah yang na serapa lulun pi. Wate lun pegah. Nyo yang pele lun pegah tiga tu hai sedram tuah jadi baik li nabi suara. Pu berangkapu kalinya na pertahankan necok Aceh merdeka. Bek ni sia-siakan nyawang bangsa Aceh. Bek ni sia-siakan nyawang syuhada cedram tuah. Bukajit menyomunan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.